Taj Mahal phena thu in thup Taj Mahal hi khovel thlan in moi em mai khovel thil mak pasaria lang pahial ani a kan lo sha chindana chuan Taj Mahal hi Mughal Emperor Shah Jahan nupui anupui Mumtaz Mahalik tan asa a anupui chu Persian princess ni in afa som palina Gawhara Begum mashinin athita ani Taj Mahal chu kumsang kha zaruk samthum pania sakchan ani a kumsang kha zaruk somli pathuma sakzo ani achevel building le hwan moi tak tak te chu kumnga nuwa siamzo ani lebok chu chu kansha chindan tlanglon ber po ani Master Professor P.N. Awag chuan ale kabu Taj Mahal the true story a Taj Mahal hi Queen Mumtaz si thlan ani lo Ancient Hindu Temple Palace Lord Shiva Temple Palace zok ani ati a chuti lai chuan Tejo Mahalaya ti ani a research nei na achangin Awag chuan Shiva Temple Palace chu Maharashtra of Jaipur Jai Singh Kutata Shah Jahan Khan achu sakni in asoi Accord Chronicle Badshanama a Shah Jahan chuan Agra mention ro pui tak chu anupui Mumtaz si phumna atan Jai Singh achu sak tak thu azyak ani tin Jaipur ex Maharaja chuan a secret collection sa Shah Jahan Taj building surrender tura ava order na thu pani alakol cha ani tunma in Muslim rulers hokhan midang tempula mention chu saka laltha phumna than atan man anching chin reng ani chutiang cha chuan Humayun Akbar Edamat Ud-Dawla le Saldar Jang Tipo kha mention sa anphum vek ani Awag chuan Mahal ti hi asoi fiali a Mumtaz Mahal nilo aming diktak chu Mumtaz ui zamani ani zok ani atile tatlat maile Taj Mahal chu Tejo Mahalaya Lord Sif's place ti soin thau corruptions avangin the corruptions version ani ati ani Taj Mahal chu Shah Jahan hun madaya lom to kha ani a Lord Shiva tana temple sak ani a Shiva chu akra khopuya Rajput havin anbechin ti ni in asoi chuti rally New York profession Marvin Miller chuan Taj Mahal kongkhar luilam sai ta sample chu la in azir chianga carbon dating test ane achanga lang chu kha kongkhar kha Shah Jahan ain kumzathum lain alo upazok tlat ani Taj Mahal hi a design le architecture omdan vel achang hian mausoleum ain Hindu temple sakchin dan phung a angjok le ani achunga room tam tak Shah Jahan hun lai achang to khan lu theilovin ain khar kip tat to ti ani chung room chunga chuan Lord Shiva statue lu nei lo Shiva lim le Hindu temples shanga workshop rituals vel atana manchin object a om ngeya arin thu awak chuan asoi ani thon thu achanga alandani Shah Jahan Khan Taj Mahal satu craftsman le artisan haukut atan bun sakvek maya achan chu Taj Mahal aya in chale ro puizok ansakle ahlo wangni in asoi tin makle tak mai chu Taj Mahal aya thil moi dang an mu to lo nan an mit mu po akher chu asakvek bok amai ro chu evidence mumal le record an mu lo awangin historian tam tak thil diklo le thon thu thupuat chop ni in an ngai thung ani chu ni thoma se tourist le mitam tak riru kwai tu ani bera tun theng in Taj Mahal an tlo chak chan le
a chanchin an hriat zawm zel chakna chan ber pawh ani ta zel ani.